uyabona into yashaya sangayibamba ngifisa ngathi singayibamba ke manje akhishwe umalema kubantu abasuke be-interview abantu uma ukuthi kunabantu okufanele beqashwe ikakhulukazi kulama position amakhulu njengamajaji njalo njalo akhishwe umalema uyabona njengamanje umalema ufuna ukuhamba phambili kulento yokuthi upush ukuthi aqashwe umkhonazi ukuze amcaptureishe uyabona nje yenye yama problems esinawo leso uyabona nje kunejaji la khipha istatement esithi akukho wrong leli ucula leli cula lithi kill the boy kill the farm lelo jaji liyadinga uinvestigate kusafanele sike siyochecka bonke abantu abaqashwa kusetshenziswa isiluleko sikaMalema noma ngi-influence kaMalema ukuthi bangobani benzani uhamba kanjani umsebenzi wabo uyabona uMalema ubegijima phambili kulento yokuthi uhlahla mkhwanazi but now ngiyabona mina ubezama ukumsofta ukumthambisa ukuze benze intando yakhe ngebhadi elikhulu lakhe uhlahla mkhwanazi akayona ke le ndoda evela ithanjiswe kalula kasokwa uhlahla mkhwanazi iyona game ke bidlalo uMalema singabuni wenza sure ukuthi bonke abantu abaseyikundleni ezibalekile uyabacaptureisha njengegebengu ezingosondonzima zenza sure ukuthi umphathi stage ungakubona umshushisi ungakubona mhlambe nezimatshi njalo njalo benzela ukuthi uma ukuthi uhamba nabo uyababopha ufike uphenduka isiphuphuke ezinkantolo